Turathi na mbere na gucokia ngatho na we utekunyitanira na ithuĩ turi na gikundi kia anake kuma bururi-ini witu wa Kenya oriri turathi na mbere na gukungũira muthenya wa Mashujaa Day guku gwitu bururi witu wa Kenya. Twina Kenya Youth for Tribe Zero bari thiini wa studio itu na nigetha gukorwo magitwira niki giatumire makorwo makinyitana na marakiuga matirenda ukabira ni undu wa kuhunjia thayu rucio rwitu ayuthi kana mbeu njithi matigakorwo makirwa makirorereria ukabira no ono tugithia na mbere tutigutiganiria ukabira witu kana tutikuriganirwo kiria tugwika ni kunyitana mukabira no rio ngi tutige kurorana ta undu wa uthu undu wa kurwa. Kenya Youth for Tribe Zero na nikio twina uthini wa studio tunarudia tena tuzungumze Kiswahili. Tulikuwa tunazungumza labda mnapatikana wapi, mnafanya nini na mnataka msaada upi? Okay, kwa hiyo tunapatikana Dandora, Githurai 44. Okay, let's say tuko Nairobi area, but tungependa expand areas zetu zikue all over the country because this is all about Kenya. That's why it's known as Kenya Youth for Tribe Zero. Na ndio maana so kitu tunakosa ni msaada tu kutoka kwa government vile tunaweza saidiwa at least tuweze kuexpand nini yetu peace movement yetu kwa vijana wote. At least tuweze kwenda kila county. Mko na physical, mko na ofisi zenye mtu anaweza anapata ama mtu anawapata vipi? Yeah, ukienda Dandora phase 2 tuko na ofisi huko hivyo na pia Githurai 44. Shida sana ya miji kama Dandora, Kayole, Kibera ni vijana wanatolewa huko ndio wanaweza kufanya fujo, kurusha mawe. Labda shida ni ipi na wanaweza saidika vipi kwa sababu nyinyi mko nao na mnazungumza na wao, mnakaa na wao? Shida iko wapi na wanaweza suluhu ni ipi? Okay, suluhu number 1 mimi usemanga pia ni kazi. Unajua shortage of job pia wangenaleta hizi vitu vingi cause unapata sana ni wanasiasa wanaingiza hizi maneno. Unapata mtu anataka kutafuta kura anaenda anaitafuta kiukabila. Ati wewe kama kabila juu kama mimi saa zingine niko Chingi News na feeling vibaya sana cause unaenda unapata kiongozi anasimama. Sisi kama Wajaluo tungetaka president atupatie cheo fulani. Sisi kama Waluya I don't think that's really necessary. Ningependa mwanasiasa akisimama pale kwa podium asianze kuongea sisi kama angeongea kama Mkenya. Suluhu yao vijana ni suluhu yao vijana ni watafutiwe kazi wakupate kitu anafanya. Ndio ule mwanasiasa anaweza enda kuwadanganya na 50 bob ya changana nini ndio aanze kurusha mawe kubiga mapanga na nini. Kwanza kama saa hizi joto ya siasa iko watakosa kufanya kitu because an idle mind is a devil's workshop. Kweli. Ati mnapatikana mtu anaweza wapata vipi na msaada upi anaweza wapata wa fedha wa nini? Tunapatikana Dandora phase 2, tunapatikana Githurai 44 na namba zetu pia ziko. Tuko kwa kikundi tuko na page yetu inaitwa Kenya Youth for Tribe Zero iko kwa Facebook na pia bado unaweza tupata through Facebook page yangu Takid Master ama kwa namba ya 0716 859 113. Naweza rudia nambari tena 0716 859 113. Takid, nataka uzungumze na lugha ya Kijaluo. Labda kunaweza kuwa na mtu anaelewa Kijaluo ama Mjaluo anapita kwa rafiki yake wapatie ujumbe wa amani. Okay, nitaongea kwa lugha ya Kijaluo. Oyaore urujo turwa, oyaore jobondo, josiaya. Wadwa ni mondo wakel kue, kikwa bed gi lweny, to kata sani sama wadhi e yiero ni kikwang'ini mara ng'ani gi ng'ani ema wayiero. Wayiero jatelo kalure gi tije gi gima okelonwa e piny kae to kue ema mondo wabed godo jothurwa. Umewaambia nimewaelezea sijatusiana by the way. Nimewaelezea hivi kama watu wa adoanyoba tukweni tu na thayu, tusiwe na vita na tusiangalie ati kiongozi na ukabila. Tuangalie kiongozi anatuletea amani Kenya na anatupatia mwongozo wenye unafaa. Hiyo ndio nimewaelezea. Twende Uluyani kwa ugali pia. Labda wazungumzie kwa lugha ya Kikwenyu pia na wape ujumbe wenye wewe unafeel unawafaa. Na tunabakisha siku chache tu tuende kwa uchaguzi na unaona vitu zenye zinaendelea kufanyika. Wakenya wajui wataenda wapi. Lakini swali ni moja, ukiharibu na ukiua jirani yako mtaenda vipi? Lakini wazungumzie kwa lugha yako ili waweze kusikia. Mremba bandu bosi badengo. Nze namba woli kindu kila. Kena thietiri kwa gero mba kutura kare. Ningiri kwiburwa dawe.
lakini kutaza kujonyonya karono chigera izi kabila dawe geneka korombe kena litiri kwisunde mbere na abadhari bosi vijana bosi mbabola kuzizagili kwisunde mbere kutonyonya Kenya yetu chigera ubukabila dawe. Asante mno. Asante sana, asante sana. Pigeni makofi men. Tuenda katika Kitui mundo itu. Kuna kitu ningechangia kidogo kwa hiyo story sababu saizi tumekuwa na machozi sana sababu unaenda kila wakati unapata fujo na vijana. Mimi ningetaka kuhimiza vijana wakati wote unapata kiongozi anataka hizo mambo za furugu, acha nini na hizo maneno sababu sisi ni wa Kenya na tunahitaji Kenya na leo na kesho ingine. So tujaribuni sana kushikana kama vile tumeungana hivi vikundi, kama ni kazi sisi tukiwa kikundi hivi tutasaidika. Kama kuna shida yote unaona, jaribu kuita mwenzako mtatue, lakini msikuwe nikaa tunaharibu Kenya. Tunanidi Kenya, watu wetu wananidi Kenya. Sasa wacha niongee na lugha ya mama. Tani inye kimanzi na netoma ngethiko kwenye gwasia mukereke muno, lakini na musisi kulinga nondo siana siku wa nondo wa mathina ma siasa aka kukita na beki ndo tuende na kusolve no ndi itu to thokia na maendeleo meitu mende na kuthuka. So nene sama mama ona ithia no mwina tata no mone kondo mutonyo thi mutangazite amani, at least no mwike ondo mutsio na Ngai amutethie na muteithia acio wengi. Amina. Pigeni mkamba makofi. Na nena muika na museo. We goko? Ando matige kumena Jaruo, ando matige kumena muikamba, ando matige kumena Mujaruo. Tondu acio nio mato ithi tutiri andu a biacara. Ithi mamu anyu ndari na biacara, ithi we nduri na biacara. Ni ucaguraga no guka kugura. Ando mendane. Tamaririe haha. Na ndugetigire na we na rasta we. Ndingetigira. Okay. Maire maritwo ringi. Hamaritwo njitagwo Alice Wanjiru wa Ngui kuma Naikuru. Undu ri ngienda kumwira ni muige thayu na mumenye hindi ria muraruta bara mugakorwo mukamenya ni bururi itu turathukia na mukirwa ati mukarora aya kanaya ni bururi witu wothe turathukia. Koguo kura yaku umenye niguo uge wake. Reke njuge ni uge wake tondu uguo niguo tongoria wake na niwe wenye urethera haria bururi turathie na mbere. We ni wacagurire gutire mundu waciagurire guciarwo Mujaruo? Nima gutire mundu kurora Jaruo na ndi Agandu, ithuothe turi Kenyans nima bururi-ini witu ithuothe. Na hindi ria guthie kana hindi ugucemania na mundu tutuike ithuothe twi hamwe, tutikarute bara na tuthondeke bururi witu. We hakuhi kugwa? Ndi hakuhi kugwa tondu ni wamenya, reke ngwire hindi ria ndirerorera ngona andu makirwa ri tariki wathi haria bara ugakora andu ni bara mararuta, angi ni moragirwo me haria ni makuire, nima ni ruo ni undu uratutonya thiini witu na ni uratumithia ithuĩ ta Kenyans. Reke tu dumishe amani kweli na tuture tui hamwe. Najua mjasikia vile amesema. Nimesikia sana. Kwanza wewe nasikia Ndorenda thayu. Turenda thayu bururi-ini witu. Kwani guards na waona hapa, mbona mzungumzi? Si ukuje tu hapa uonekane kwa TV pia. One. Zungumza. Naongea na Wakenya. Lugha ya mama. Ongea na Kenya unataka lugha ya mama. Okay. I'm a Kikuyu. I come from Murang'a. Aliena Gikuyu tokoro imu. Mimi ni demo Gikuyu. Karenga na nimete Murang'a mwena wa Kangema. Kondu gwitagwo Kahuhia. Niĩ ũrĩa ingĩenda kuga nĩ ingĩenda kwĩra Kenyans maige thayũ na makorwo na ũrũmwe, tondũ bũrũri ndũngĩakwo nĩ mũndũ ũtarĩ na thayũ thĩinĩ wake. Ũndũ ũngĩ ingĩenda kwĩra Kenyans na mathikĩrĩrie wega ndĩmere, gũtirĩ thakame ya Mũgĩkũyũ, ya Mũjaruo, ya Mũnandi, ya Mũmathai ona kabira ũrĩa ũngĩ, ciothe nĩ thakame imwe. Na ithuothe tũrĩ Ngai. Ithuothe tũrĩ Ngai.
na ningĩenda kũmera twendane atukorwo twĩ kĩndũ kĩmwe thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya. Ũyũ nĩ bũrũri mũrathime na bũrũri Ngai endete mũno. Tũngĩrũgama twĩ kĩndũ kĩmwe ũkabira nĩ wathira mũno mũno kwĩ andũ aya nini yuthi nĩ magĩrĩire magarũrĩre mĩtũrĩre yao. Nĩtũĩ nĩ maratũmĩrwo ũru nĩ wanasiasa. Mwanasiasa angĩenda ũndũ wa gũthũkia kana kũharagania bũrũri athiaga kuoya andũ arĩa matarĩ wĩra. Na andũ arĩa matarĩ wĩra nĩ mahũthagĩrwo nĩ ũndũ wa ciringi 500 kana igana rĩmwe agathiĩ gũikia mahiga agathiĩ akagũtha ngari ya mũndũ na labda ngari ĩyo aragũtha nĩ ya brother yake. No eikie ihiga rĩu thĩinĩ wa ngari ĩyo egũkora mũndũ wao akore mũndũ wao nĩ amũragire. Nĩngĩra andũ aitũ thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya maige thayũ thĩinĩ wa bũrũri witũ. Andũ aya nini matige gũtũmĩrwo ũru nĩ wanasiasa. Nĩngĩmera marũgame na mũsimamo ũmwe na metigĩre Ngai tondũ Ngai nĩwe kĩambĩrĩria kĩa maũndũ mothe. Marĩtwa makwa marĩtwa makwa njĩtagwo Wilson Kĩragũ wa Kamau. Nĩ ũrĩ mũndũ? Nĩ ndĩ mũndũ. Ndũkĩmũgeithie. Ndageithia Wanjikũ wa Gĩthae arĩ Dandora phase 2 kabisa. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndamenya harĩa ũrĩ nĩ ũrona mũthĩ akĩaria. Ndũkĩmenya wendete? Na nĩ ngwendete mũno makĩria tondũ we nĩwe rũbaru rwakwa. Kabisa. Yes. Nĩ ngatho mũno, reke twarĩrio nĩ ũcio ũngĩ, reke twarĩrio nĩ ũcio ũngĩ wa mũico nĩgetha tũrĩkĩrĩrie. Tunazungumza karibia tu hapa tuzungumze na wewe. Okay. Tuambie kwa majina. Kwa majina ni Wilson Chege. Jina mtaani ni Wilson Takid. Kabisa. Takid, Takid ni my big brother. Takid ametoka Bondo. Mimi nimetoka huko Murang'a. Wow. North. Yeye ni Mjaluo, mimi ni Mkikuyu. Kweli. Lakini okay, Takid alianza kunifundisha nikiwa high school form 1 taekwondo. Taekwondo? Ya taekwondo. Hebu nikuondokee kidogo Lakini akinifundisha hakuniambia ati wewe modo wewe ni Mkikuyu. Atinye digefundithia andũ a Murang'a. Takid alikuwa anatufundisha Waluya. Wakamba walikuwa wengi. Sisi wa Kikuyu tulikuwa wengi. Wao pia walikuwa wengi. Ni kweli. Tuseme Wajaluo. Pia Wanandi walikuwa kidogo lakini hiyo time. Lakini sikuona mali anatuambia ati hakutufundisha sababu mmetoka kwa kabila hili. Ati EMI. In fact, I think Takid acha nimseme tu kidogo ni kama Mkikuyu. Sababu kulingana na historia yake yeye amelelewa sijui anapenda kabila zote, anapenda watu wote. So mimi ile kitu ningeambia youth tutike wana wakugati tutike orimo wakugati ucio ni munade ucio ni mundu wa nyumba ucio ni Mujaluo ati ndagio hiyo ni upuzi, hiyo ni ujinga. Ndio tuendelee si kama my youth lazima tushikane sisi wote regardless of where you come from whether you are a Kikuyu, a Luo or whoever. Lazima tushikane sisi wote Kenya iendelee na tena tusikue brainwashed na hawa wanasiasa wanakujanga natuambia adoito sisi wote ni watu wetu. Sisi wote ni wa Mungu. Sisi wote ni wa Mungu. Wengine wasikuja waseme sijui wapi huko. Takid anasema ngaje? Sijui Zolo TB unasikia hai. Tia lala. Sasa okay, I make sense. Atiwembe ni ule. Atiwembe ni hizo vitu havifai. Sisi wote ni wa Mungu. Sisi wote ni wa Kenya na Kenya ikianza kuban jiulize wewe utahamia kwa Museveni kweli? Kweli. Utakaa tu hapa kweli. Yeah. Usalimiani? Nataka kusalimia mamangu Jane wa Shera. Hiyo ni mamangu. Sistangu, brothangu, ni wote nawasalimia na my friends, all of my friends. Na friends wa gani? Akina Captain. Wanajielewa akina Ibra. Hakuna mwingine? Takid atakiwa kwa studio. Takid my best friend hapa. Asante sana kwa nyinyi kuja na kueneza amani. Nawatakia kila laheri kwa kila kitu mnafanya, labda mnashikana sababu ya amani. Kenya Youth for Tribe 0.
tunashukuru sana na ni gatho muno. Asanteni sana kwa kuja, nawatakia kila laheri tena, mueneze amani, sababu hakuna haja ya umwagaji damu. Ni gatho muno mwirori ni ndo guthina mbere na kunyitanira na ithuĩ Kameme TV muthigi wa rũrĩrĩ, Kenya Youth for Tribe 0 gwa Kameme TV muthigi wa rũrĩrĩ, manyitithanĩtio nĩ Mũjaruo, Ajaruo, makanyitithanio nĩ Aikamba, makanyitithanio nĩ Mũgĩkũyũ, makanyitithanio nĩ kabira ciothe cia bũrũri ũyũ witũ wa Kenya, makĩhunjia thayũ. O rĩrĩ twerekeire gĩthurano-inĩ kĩnene mweri 26, ndũgaitange thakame tondũ ono ũngĩgũthwo ndũngĩthiĩ kwĩ Raila Odinga, na wagũthwo ndũgathi kwĩ Uhuru Muigai wa Kenyatta. Gũtirĩ kũndũ ũkahingũrĩrwo gate tondũ nĩ wagũthwo tondũ wĩ Mũgĩkũyũ. Ũkagũthwo mũndũ ũrĩa angĩkũnyita akũnyitĩrĩre nĩ Mũjaruo, Mũikamba na Mũbaruya kana Mũkenya ona Mũmathai ũrĩa agakorwo hakuhĩ nawe. Na tugacokia ngatho muno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na ithuĩ. Ngakwĩra atĩ ũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na ndũkanahũre mũndũ kana ndũkanaikie mahiga na ndũkanathũkangie. No kĩrĩa tũrahoya mũno nĩ kũhoya gũturia maru, tondũ maũndũ mothe no tũbange, no Ngai etendete matingĩbangĩka. Kenya Youth for Tribe 0 Kameme TV muthigi wa rũrĩrĩ. Tucokererie na Kangemi Cultural Dancers, gĩtagwo Angĩcua Kariuki, ndũgathiĩ haraya na wĩ wa bata.